norok jot tono hor kaham te ani all kogurok tv channel o krungui tongmani bagui norok no ang hambai mario. Baya te chalai rok norok jodi tini no Kranex marko joining khaika hingke norok ni nukhungo rang ni watui wanai abo bahai ke wngui manai phaji chong bwskango trek nai thanglaiya. Welcome to Kranex mark norok jot tono hambai. Norok oro nugui tongo Kranex mark company registration ungjak mo hingke deal ni through hoite registration ungjak company mo hingke Kranex bill trade link private limited phaidi hingke chong bwskang thanglaiya. O Kranex mark ni soita belai nangmani topic mono chong kam ke bujilainai. Number 1 o tongo profile, 2 o tongo products, 3 o tongo joining amount, 4 o tongo plan, 5 o tongo equal abo to norok saimano tai 6 o tongo pay out. O company o tinta director kam khlaio abo wngkha manufacturing products, business to business, business to customer platform tei digital payment no bo tui samung khlaio tei kwbangma bwskang ni bagui uansugui samung khlaina bagui naharmung bo tongo. Kranex mark tamo obo hingke e-commerce platform for online shopping oro nung nini nangmani brand ni manui rang kisa bai no naharui mannai. O company ni vision wngkha je borok manui paina muchungui paimaya nahana muchungui naharmaya chwng kwrui wngui tongmani o kwrui no supungnani bagui o company ni vision eba nasikma. Baya tei chalai rok norok samung kwtal eba khaina muchungui naitugui tongkha hingke o Kranex mark khlaiui mannai. Chwng tangui o Kranex mark khlaina hingke o company ni through hoite chwng sini nangmani manui no chwng khlaiui mannai tei chwng o company through hoite sini kisa rang bai no chwng online shopping bo khlaiui mannai. Ni service wngkha all recharge, money transfer, all bill payment, hotel booking, bus booking, cab booking, holiday booking, flight booking, train booking, movie booking, merchant payment, shopping kwbangma no tongo bike booking bo khai mano. Company through hoite oro 1 lakh ni upor product tongo. Healthcare product o company ni tokuno brand kwrui khe tabuk norok je brand ni manui use khai tongmani a manui no o company ni through hoite paiui mannai rang kom bai no. Chwng nogo chamani fulmani abo joto no o jaga manthoknai. Tei personal care product bo o jaga o mannai chwng norok je use khaimani
brand ni manai wifi ko beauty product bo mannai ro aboni ulo bwri rok ni dress bo mannai lipstick hoite juta hoite sari hoite shoes hoite shoot hoite gori hoite bel hoite chosma hoite bebak no mannai ro aboni ulo bwri rok ni dress bo mannai lipstick hoite juta hoite sari hoite shoes hoite shoot hoite gori hoite bel hoite chosma hoite bebak aksa hanima no chalani ke krinya hanai salani bo tongo ro salani bo chongmani hoite kamani hoite gori hoite tai hoite joto no same no mannai o jaga o household ni product nok ni bagi product bo tongo ro nini TV hindi fridge hindi AC hindi super sound hindi washing machine hindi je nangmani neng je brand ni manai yang company through hoite pai mannai rok Cranesmart ni app Play Store download khai nai naimano launch ungjak bayate chalai rok oro registration free registration nangmani login no 500 point cm rejaknai tai narok aboni yagulo kebono nini baya ba bondhu no refer khaiga hanke nono login no company 1000 point cm ri nai nadi tolao 1 cm ni belo 1 taka nung jefro nini registration ID upgrade khayo 1650 taka roi afro nono company business volume 1400 renai point tai aboni pore nung upgrade khaiga mane 5000 point cm nini wallet to asugoi thangnai aboni pore nung kebono refer khaiga hanke 2000 point cm nini wallet to ang painai nungoro asuk no samung khlaidi abo unlimited income nungoro mannai tenini cm point nung shopping khlaipuro 5 থেকে 50% nung discount mannai nini cm wallet ni tei nung abono use khlaiye mannai rom dinung free registration khajak hingke nini wallet to cm tongo 500 nung shopping khaika 1000 kaisa hingke o app ni through hoite nono 40% discount ni through hoite nini cm 400 kadungnai hingke nung pet busuma khlainai 1000 nini 400 hingke 600 taka nung pay ma khainai hingke nini busuk troknai log nini cm wallet to 100% cashback ni through ngai taisa haina hai 600 taka nano cm borok firogi renai aboni loge nini premium khajak hingke plus 100 taka plus cm ni naro haina hai asugoi amo baike ni naro 700 cm ngai thangna romdi premium khajak gainke 1650 taka roi abo khaimani gainke ni naro cm asugnai 5500 ar nang 5000 ni manei paikha hingke ar ni bisingo nini 20% ke discount asugoi naro 2000 kadungnai hingke nang busuk perma khanai 3000 perma khanai hingke busuk nini logino ta 3000 cm wallet nono hanya tese keflir nai plus tai 3500 nono cm borok refinai hingke amo bai nini busuk nai haino hai ninro cm asuknai 6500
nini tolao first level o borok jodi khlaiman kahingke nang kroksa borok ni thani 140 khlaimanai second o 50 khlaimanai third o 100 4 o 50 5 o 100 6 o 50 7 o 100 8 o 50 9 o 100 10 o 150 tai 21 to 11 o jaga 10 taka khlai mannai nung o income nana musung kahingke nini tolao upgrade pajuna direct mat khlainai nini tolao borok pajuna mat danai hingke nung o income nawi mannai aboni pore nini income table naidi level first o nung 10% ke mane thanai second o 2.6% ke mane thanai third o 7.15% ke mane thanai mohai ke mante nini tolani je kono borok nok ni bagai saban paikha bari paikha ba laptop paikha mobile paikha abon hisabai company ni through hisabai business volume nono renai nini a team pani paikha ke first level o 10% ke manai second level o 3.60% ke manai third o ke 7.15% ke manai fourth o ke 3.60% ke manai mohai ke nang mante manai thangna hazar naidi oro nini tolao team 200 jona joining angkha ke nono company ni through hoite travel fund nai 2% ke 5 lakh travel fund ni bagai erpore haike klaite nini tolao 1000 angkha ke nang car fund ni rang manai aba busuk 25 lakhs erpore nini o 1000 bo bono rute nini team tor thanga ke nang aro house fund bo mannai 1 crore di nini tolao nini team 1000 angai thangka hingke nono company through hoite royalty 1 president fund nai 2% hisabai 2 crore ar aboni pore o 1000 rok no borok bono share khaite jodi nini tolao team 50000 ka khainke nono director fund nai 2% ke aro 5 crore aboni pore nini tolao haikemang 1 lakh joining angkha hingke nono chairman fund ni hisabai unlimited nono income renai o company through hoite sini bagai borok future planning khlai tongo apro sing offline shopping khlai mannai manufacturing unit event management worldwide launching production house Cranes song app Cranes tube app Cranes movie app online learning course wo khlai mannai sing o company through hoite laso bini office nora oro nugui mankana company hingketo Cranesville Trading Private Limited office hingke property nong 79 third floor DSIIDC Sims 1 Okla Industrial Area Base 11 New Delhi 110020 India bini website no khologai naimano www.cranesmart.in hanai hambai video krengai tongmani bagai
angke o company belai kaham belai kotor belai ke buinse bisi income bo ruo tai sungno commission bo ruo norok je khawo musungoi tongnai o company o join ongoi tongna musungke ani tolani description o ang bai contact khlai.